Mu myaka 10 ishize ntago byari byitezwe yuko hari igihe kizagera abakozi bakorera ikigo runaka bakirukanwa, bityo umubare w'abashomeri ukiyongera ku kigero kitigeze kibaho na mbere kuva isi yaremwa. Ntago byari byitezwe yuko urubyiruko rwize za mashini ruzafunga amalaptop yabo ubundi bakajya mu turimo tw'amaboko. Igiteye inkeke nuko abatuye isi bari kuzamuka ku muvuduko udasanzwe. Iki ngiki nta kindi kiri kubitera uretse interuro imwe igizwe n'amagambo abiri, ari byo Artificial Intelligence cyangwa se AI muri rusange. Intelligence artificielle mu rurimi rw'igifaransa igeze ku rwego ku buryo abantu baminuje mu mashuri runaka bagiye kwicara bakabura akazi imyaka myinshi. Ikibazo giteye inkeke nuko iyi AI nyine iri kugenda ikoreshwa mu buryo bubi. Niba warigeze kubona umuntu uzwi runaka, yaba umunyamakuru cyangwa se undi muntu ukora imirimo itandukanye ariko akabazwi n'abantu benshi, uyu munsi agasohoka ifoto ubwambure bwe buri hanze cyangwa se yambaye imyenda bamwe twita yuko ari imyenda y'urukozasoni, aya mafoto si uko nyir'ubwite waba yayifashe, ahubwo baba bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rya AI Artificial Intelligence mu kugira ngo bakore ibitekerezo byabo mu kurema umuntu w'icyamamare uko bashaka. Ahangaha niho uzasanga bafashe umukuru w'igihugu runaka ubundi bagakoresha iri koranabuhanga rya AI bakamurema uko bashaka. Ikibazo giteye inkeke ni uko urubyiruko rwinshi hari urutaramenya gutandukanya ibintu byakozwe na AI ndetse n'ibintu bitakozwe nayo. Ku ya 23 z'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, ikinyamakuru igihe.com cyasohoye inkuru, maze ku mutwe w'iyo nkuru hari handitse amagambo agira ati Amazon igiye kwirukana abandi bakozi benshi kubera AI. Niba mu by'ukuri kampani ifite izina riremereye ku isi nka Amazon igiye kwirukana abakozi, kandi iyi kampani ikaba ishinzwe kugaburira abantu barenga 1,500,000 ku isi hose bakora muri iyi kampani, ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari urugendo rw'ubushomeri ku bakozi batuye kuri iyi si, yaba bize n'abatarize, kubera iri jambo nyine nababwiye AI. Nta kindi kintu aba bakozi bari kuzira nuko imirimo bakoraga igiye kugisimburwa na AI, ubundi ba nyirizi kampani bakunguka mu gihe bashoraga amafaranga menshi muri aba bakozi, ahubwo yose akaba agiye ku mutwe w'ikintu cyitwa AI Artificial Intelligence. Dive Korante niko nitwa. Mureke turebere hamwe uburyo abakozi benshi cyane, yaba bize n'abatarize, abakora akazi ko mu mijyi n'abakora akazi ko mu byaro, bagiye kuzinga ibikapu byabo, abatuye mu byaro bagatega amabisi bagasubira iwabo bitewe n'iri koranabuhanga buhangano nyine. Mbahaye ikaze. Reka duhere nyine kuri iyi nkuru y'abakozi ba Amazon. Amakuru yatangajwe na bamwe mu bakozi bavuze ko Amazon iri gutegura guhagarika abandi bakozi guhera mu kwa kabiri kw'icyumweru gitaha. Amakuru yatangajwe na bamwe mu bakozi bavuze ko Amazon iri gutegura guhagarika abandi bakozi bihereye ku wa kabiri w'icyumweru gitaha mu rwego rwo kugera ku ntego zabo zo kwirukana abakozi bagera ku 30,000. Ibi byose birimo biraba nuko Amazon mu kwakira umwaka wari ushize yirukanye abakozi bagera ku 14,000, ni ukuvuga yuko 1/2 cy'abakozi bifuzaga kwirukana bari bakigezeho. Amakuru yagiye hanze yerekanye yuko uyu mwaka bagomba kwirukana abandi bakozi kugira ngo bagere ku ntego zabo. Ibi byose nta kindi kiri kubitera usibye iterambere ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI Artificial Intelligence. Nibyo koko, niba nka kampani ya Amazon ifite abakozi basaga 1,500,000 ku isi hose hagiye kugenda hirukanwa, ni ikimenyetso kigaragaza yuko hagiye kuba ikimenyetso cy'ubushomeri, yaba ku rubyiruko, abagabo, abagore ndetse n'abandi bari kujya mu zabukuru, bitewe n'uko imirimo bakoraga n'ubundi izahita isimbuzwa AI. Ni mu nyemerere turebere hamwe kampani 10 za mbere zimaze kwirukana abakozi benshi cyane bitewe n'iri koranabuhanga rya AI Artificial Intelligence. Kampani ya mbere imaze kwirukana abakozi benshi kubera iri koranabuhanga buhangano rya AI ni kampani yitwa Intel. Mu magambo arambuye bisobanura Intelligent Electronics, ibyuma by'ikoranabuhanga bifite ubwenge
tugerageje gushyira mu kinyarwanda. Uru ruganda ushobora kuba utari uruzi, ariko icyo warumenyaho ni uko 70% by'amaprocess cyangwa se by'ibikoresho byose biba biri muri mudasobwa bikorwa n'uru ruganda. Iyi kampani isanzwe igaburira abantu batari bakeya, ariko guhera ubu ngubu yamaze gutangaza yuko ifite gahunda yo kwirukana abakozi bari hejuru y'ibihumbi 15 ukagenda ukageza ku bihumbi 21. Ni hafi 15 kugeza kuri 20% by'abakozi b'iyi kampani. Ibi byose yabikoze mu rwego rwo kugira ngo izigame miliyari zigera ku 10 z'amadolari yashoraga muri aba bantu, ubundi itangire gukoresha AI ihangane n'ibindi bigo bikomeye. Ibi bisobanuye yuko abakozi bayo kuva kuri 15 kugeza kuri 20% bakora muri iyi kampani bose bazafatiwe kapu ubundi bagataha bitewe n'iyi AI nyine. Iyindi kampani igiye gusezerera abakozi benshi ni kampani ya Amazon. Amazon ubusanzwe ni kampani ikora ubucuruzi bwo kuri interinete. Iyi kampani rero nayo igiye kwirukana abakozi basaga ibihumbi 30 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Niba koko mu by'ukuri iyi kampani ya Amazon abantu benshi bamenyereye kubera ubucuruzi bwo kuri interinete, ikoranabuhanga rya cloud cyangwa se ibizwi na Amazon Web Service, ahari bo bashinzwe kugenzura izi mbuga benshi dukoresha, ikaba inazwi kuko nayo yakoze AI. Ni AI bise Alexa ifasha abakiriya bayo mu guhitamo ibyo bari kugura. Niba koko turi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, abakozi ba Amazon bakaba batangiye kugenda bagabanyuka kuri iki kigero kingana gutya, ni ikimenyetso kigaragaza yuko bizagera mu mwaka w'ibihumbi 2030 abantu benshi cyane barabuze akazi bitewe nyine n'iyi AI. Indi kampani yitwa Microsoft. Iyi Microsoft yagabanyije abakozi basaga ibihumbi 19 muri uyu mwaka ushize, ivuga ko igomba kuvugurura imikorere yayo ikerekeza mu nzego z'ingenzi zirimo na AI. Niba iyi kampani ya Microsoft ari umwe mu bafatanyabikorwa ba OpenAI cyangwa se ingiya benshi tumenyereye nka ChatGPT, ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari imikorere hagati y'iyi kampani ya Microsoft ndetse n'abakoresha ubu bwenge bukorano bwa AI, Artificial Intelligence. Ingaruka zihari ni uko uyu mubare urenga ibihumbi 19 birukanye uziyongera kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ukagenda ukageza ku yindi myaka iri imbere. Indi kampani nayo irimo irukana abakozi benshi cyane bitewe na AI ni kampani ya Duolingo. Ubusanzwe Duolingo ni kampani ishinzwe kwigisha indimi. Rero ubu ngubu yatangiye gukoresha uburyo bwa AI cyangwa se Artificial Intelligence mu kwigisha abantu batiriwe bava aho bari. Ibi byatumye abakozi bagera ku 10% bakora muri iyi kampani bari barasinye amasezerano bose bazinga utwabo ubundi bagataha, birukanwe n'ubuyobozi bw'iyi kampani nyine kubera yuko bwahisemo gahunda yo gukoresha AI. Indi kampani nayo yamamaye igiye kwirukana abakozi benshi cyane bitewe na AI ni kampani ya HP. HP bituruka ku ijambo ryo wayishinze ariwe bita Hewlett Packard. Rero iyi kampani ya HP ikaba izwiho gukora amamashini amenshi na bamwe bantu dukoresha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nayo igiye kwirukana abakozi benshi cyane kubera iyi AI nyine. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 kugeza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, HP maze kwirukana abakozi basaga ibihumbi 6 ku isi hose. Nta yindi mpamvu nyamukuru usibye yuko nyine bashaka guhindura uburyo bakoramo bakinjira mu buryo bwa digital transformation, uburyo nyine bwifashisha AI mu gukora ibikoresho byabo. Indi kampani nayo ni kampani ya IBM. Iyi ni inzu y'ikoranabuhanga yashinzwe kuko imaze imyaka myinshi cyane kuko yashinzwe mu mwaka w'1911. Uyu mwaka w'2026 ni imwe mu makampani yamenyerewe cyane mu gukora za mudasobwa ndetse no gukora ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Iyi nayo igabura abantu batari bakeya cyane, ariko umuyobozi wayo nawe yatangaje yuko abakozi basaga 7,800 bazasimbuzwa AI mu myaka 5 iri imbere. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko abakozi b'iyi kampani nyine
bazirukanwa. Hari n'izindi kampani ziremereye mu isi nazo zatangiye gusezerera abakozi benshi cyane kubera iyi AI nyine. Urugero nka kampani bita Salesforce yagabanyije abakozi bagera ku gihumbi mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2026. Hakaza kampani yitwa Dell isanzwe ikora amamashini yagabanyije abakozi basaga 6,000. Hakaza ndetse n'izindi kampani nyinshi cyane izi kampani zirukanye aba bantu ni kampani zikomeye mu isi, zikaba zari zitunze umubare mwinshi w'abakozi bari babayeho kubera izi kampani. Niba kampani zikomeye ku isi gutya ziri kwirukana abakozi, bifite ingaruka ku mugabane nka Afurika ndetse n'igihugu nk'u Rwanda muri rusange. Igishimishije kikanababaza ku rundi ruhande nuko hari abanyeshuri ibihumbi bari kwiga ubu buryo bw'ikoranabuhanga rya AI mu makaminuza makuru y'ibihugu runaka. Ibi ngibi bikaba bifite ingaruka mbi ku hazaza h'isi, kuko n'ubundi nabo nibaza bazavumbura izindi AI zizajya zifashishwa, birangira imirimo y'amaboko ibuze, abantu batize ibyo ngibyo babura akazi. Gusa ku rundi ruhande AI nayo ni nziza kuko izagenda ifasha abantu bose mu mirimo igiye itandukanye, yaba uburyo bw'imikorere yihuse, uburyo bwo kugabanya amafaranga yashorwaga mu bakozi. Gusa nyuma y'ibyo byose, igiteye inkeke ni umubare w'abantu benshi bari kuzamuka ku kigero kidasanzwe birukanwa ku kazi bakoraga bitewe na AI, Artificial Intelligence. Ndabashimiye mwese, Dive Corentin niko nitwa.